Galitari uniubnai ka office district sport officer West Jaiñtia Hills district chirup wa ka West Jaiñtia district sport association daliyang pediang buram ki yaki khenro khalut ka West Jaiñtia Hills district ki wadara nam ra buram ya ka district hakalempung le ki sport wa tipkam chief minister state level inter school athletic meet arajar arpaule ka wada penman hasai STC Shillong Nehu campus yakini ki khenro khalut daliyang pediang buram yaki hasangkon petrol pump wa akid wei hadin wahir ki hagani ka thau da ya chat ya kamen gi wei lai won ki dei kjat chadu chamadan kyang nang ba stadium hadai lang ikmen ikhir yo wei ra lang ya ki kop wa yo khur mendepoy hamadan kyang nang ba stadium won hag ya lang tebian wa palai da vice president ka West Jaiñtia district sport association upatrik lamare de yo iklam sngangu wei kalam e mensin na ulamat o lalu general secretary WJDSA SK Latod khot ka WJDSA UEMH Pasa working president WJDSA wanau assistant director kachnat sports yang ka sarkar jilla woman le district sport officer ka West Jaiñtia Hills district ukrobok Pasa kini ki wahe hawa kalam da yaro we emen sim gi kini ki khenro khalod unang le bha chu chu ki sam chaprang ni bha ini deman iburam omdu ya ka West Jaiñtia Hills tang wawat ya ki wa hayung hasem wa ka thaw chong wa sa ki kam open kan mo ka West Jaiñtia Hills district man ko ka wa khamat du hagani kelempung yalehke dewa yo khur ka khat so tali kita kamaksier nru tali kita kamarupa walit tali kita kamarnong iwaman arpaulit tali waro district to gamoy pi to man bi ki khna ki wo chai ni sbat wa ile ong gap ten ba pi kre lang chrup ko ka West Jaiñtia distribution chrup ko fe suma krobok yi kre lang chrup ne ta wo buku yi kam le ke po district te ko wi ko we jing gamoy bi wa gamo ba ho october now ka magalia game ta stura pi man ki wo kre practice nepenta kini keton man kedaman haita hatura hobnai Oktober nah hamia tias dem bunai purai ko kesla churup wai purai wai buti churup wai leke unak lan ti perkhat pi na pro bi ti ap khai jbe nyopi kemana wa mi khro hna khai chudan one ta district ni blagrau em pi churu nang yai kre stam to ko hin ka kot kesla pi kanang wa mustem gui ya uman bagi beruga pau tak tu neder ni kesni kalau nu sedem ni rei hei pure hei kamai jam pi mestem kawi ya uman bi klur yang rejek ko ra cho iburam yang pi yang trio kha ke pa yang chong ka thawi ke district of state hora ko bi tiol ti te thang uman hatura dok state meet nang kre tam cho pi wo yo ai ke jo kan ni nam ko yo pi yo one West Jaiñtia Hills kam ni hai kau klik dok hagi medah lai ka hagi point sa jing jok yo pi hai to wa ni ka jing yo ra nam job yang ka West Jaiñtia Hills hai to wa chief minister state level inter school athletic meet ke
neliang gi kentai damani kam gi runners up team. Wadi yo santali gi gold, kawi gi silver, wai atali gi bronze, wai total daman pratali ki medals yo ai. Te heliang gi charangwan de yo ai kam ki champion yang ki team boys. De yo ai kendetali gi gold, santali gi silver, kawi gi bronze. Ite hayito an wak overall champion. De yo ai kam wa khatso tali gi gold, nrutali gi silver, wai litali gi bronze. Total daman ga arpauli tali ki medals yo ai. Dengan liang yang kau district sports officer yang kini ke district dap ada jing senyau komen haduk kate wai kini ke kubor through ke media wau kublai jiki headmaster headmistress yang ki skor pair ke dei benta wai jiki baiki pa yang ki kena jaga West Jaiñtia District Sports Association ko dei kerelang curup nawas dang haduk de point ni kesni wada yo ai kini usok yang ke jing jom te dap haro ada jing senyau komen ya ka skor not ability ko dei ke bus wow libo iki kena adu uli tole to neighbor wa yarap principal yang ki te kiwi ki skor ki headmaster headmistress le ki wadi phone navy port hay to wa ka practice yang ki wa the with ila skor ki han pia woro ki skor mg kata ka jingkit kle na menta gini kena athletics ki wa de elar ki wa one practice ki one gasngi wai wa kata ke jingle yang ki skor ki bai ki pa dera sikit ka ke jing job kamu ongi next ni the one ra ka kata ke jing job ko overall champion hakani ka lumpung athletic meet wadang depman nin hitai selong dengan liang yang aga district sport officer ko blai kullu mayuro ku em yuto ku ada kamta mi ki press ki media le ku ada embek churubi lewi por ku blai cibon ublai lang churubi yo nangku gini ki kamil ki yang navy por untuk do athletics leni hakiwi disiplin le yo ya kerelang churup yo gi pengku kenang bagi kena yang kini ke district yang nauku gi haki kamil ki haki por gudawan hai to wakia kini ke lumpung godang dep le dem ro ke record ke wada yo neliang li tali gi hadia hai mentali tali kawi to kena skor yang HK Sing Memorial High Secondary School bagi yang arngut wan to ki kena yang ke North Liberty High Secondary School. Boleh cuba. Now 1, 2, 3. Boleh marah.